Raja. Oh my god, si bapak. Aduh. Heh. Hari pak. Ya ampun bapak, saya kira bapak polisi. Ya ampun bapak, saya sudah ditekan bapak. Bapak saya kira razia bapak, ternyata bapak security. Bingung cari tempat modifikasi atau part variasi di motor kalian? Kalian bisa langsung cek Instagramnya Extreme Motorsport ya. Buat kawan tinggal di Jakarta, Uruya, Tegalang Tengah, atau Ciledug, pengen cari tempat detailing atau coating, kalian bisa langsung cek di Instagram Pancagerek ya. Ingin memaksimalkan power dan torsi, mengurangi hambatan listrik, meningkatkan akselerasi, atau yang lain guys. Nih, coba deh pakai Maxwire. Penasaran? Cek link di deskripsi ya. Buat kawan yang mencari helm NCS, bingung di mana? Mending langsung cek Instagram Sarang Helm. Cari tank pad ataupun hand grip, bingung pakai merek apa? Mending pakai HYD saja guys. Link Tokopedia-nya ada di deskripsi ya guys. Suka detailing motor sendiri, bingung cari bahannya di mana? Kalian pakai bahan Artupar aja guys. Link Tokopedia-nya ada di deskripsi ya guys. Gila. Hai guys, welcome gue isikan mulutnya ya. Kali ini gue lagi sakit mulutnya karena sariawan di kanan gue, jadi mulutnya kayak gini. Kayaknya udah jadi penyakit langganan gue kalau sariawan ya guys ya. Karena ya siapa lagi kalau bukan ngocehnya di mulut guys. Aduh, gue paling malas sama ngoceh ya. Ini pas ke kiri juga lagi, ngapain sih? Udah di jalan apa? Selen banget. Oke guys, kita jalan-jalan dulu ya. Kali ini kita mau ke Meruya ya, ke Pancagerek karena ini motor ya Allah ya, karena Jakarta musim hujan ya Mek ya. Gimana ya, Jakarta ini sekarang lagi kayak kompromi gitu loh ya, kan ngeselin banget gitu, musim hujan. Aduh. Yo, gue harus ke Pancagerek ya buat ngebersihin ini motor ya, mengkilat karena gue tadi ke tempat setim biasa. Ya Allah, nyucinya kayak nyuci kadal. Kagak bener. Ini kita mau lewat Meruya dulu guys. Kali kita nggak sendiri ya, sama Aren tentunya ya. Jadi buat kawan-kawan sekali lagi support bule pesesat part 4 ya, gila juga di Konde. Sebenarnya sih kalau cuacanya kayak gini sih sebenarnya enak gitu ya, kagak panas gitu ya, enak buat riding gitu loh, berawan gitu kan ya. Cuma emang kadang-kadang ngeselin kalau misalkan udah mau hujan guys ya. Ya gimana ya, udah motor udah mau dibersihin hujan. Nih biasanya nih ntar gue mau cerita nih. Nih ya, biasanya nih ya, ini udah ini nggak apa-apa nih, awan nih kayaknya bakal ngeprank gua nih nanti nih. Gila nih motor udah bersih mengkilat, kinclong, ya. Nih awan atas nih, awan mendung nih, gua tahu banget ya kan. Ngeprank biasa ya kan, suka ngeprank kalau awan ini, selin. Ada kendaraan coy, ada kendaraan, lihat desain lo tuh. Udah. Nah, buat kawan-kawan sekali lagi, gue gak akan lupa untuk inget nih, buat kawan-kawan yang nyari tank pad ataupun hand grip, kalian bisa langsung check it out. Tank pad atau tank grip ya? Tank pad ya. Tank pad bisa langsung check it out di HYD tentunya ya. Tokopedia-nya linknya ada di deskripsi. Buat kawan-kawan yang pakai Instagram, follow aja Instagramnya HYD ya kan. Buat kawan-kawan sekali lagi yang mau cari helm buat Kemlo Rizky. Tuh, lihat ya kan, asik gila di Konde nggak tuh. Helm baru Mac ya kan, NJS JX1 barong tentunya, gila. Helm yang apa ya, harganya tuh masih aduh digoreng habis ini ya guys jualannya ya guys ya. Ini kalau udah limit guys, aduh gua lu pada ya, cepetan deh, mending lu pada sekarang beli dia sekarang ya. Koleksi tuh setiap livery-liverinya guys. Karena apa?
Karena nih kalau misalkan nanti habis guys, liverynya udah stok ready, nggak ready stok lagi, wah mahal naujubillah nih helm guys. Macetnya naujubillah ya. Aduh Jakarta macetnya, la ilaha illallah. Ini orang kapan sih ngerem-rem mendadak? Ih gua mah kan biasa aja gitu loh, nggak usah kayak ngek gitu, nyantai lu pegang pedal remnya nyantai gitu loh. Orang yang di belakang jadinya kaget gitu loh. Rata-rata ya kalau gue lihat ya di Jakarta ya banyak banget tuh tipikal orang rem mendadak gitu, ngeselin tau gak? Kenapa ya, ini kan jalan nih, set tuh pandangannya tuh kiri kanan atas bawah gitu loh. Terus depannya ngerem dia kaget, ujungnya ngerem mendadak, yang kaget orang belakangnya juga. Bosan banget nih di sini nih. Nah, tapi sih orang-orang udah agak konsisten, nanti di kiri terus ke kanan, nanti kanan lagi, kiri lagi kan. Bawa motor itu stabil gitu loh. Nggak usah ngek kanan, ngek kiri, asoy boy, pantat goyang, ih selin lah. Oke, cari jalan pintas. Kita ke kanan. Iya lagi ngevlog. Aduh, kaget gue kira apaan. Aduh, gila macetnya Jakarta. Aduh, ya Allah Mek. Aduh, ya ampun. Mama, Allah. Gila di konde, mantep banget. Gue pakai Maxwire ya guys. Jadi kalau misalkan tekanan tarikan dari 600 cc ini gue pakai dari Maxwire guys, karena busnya itu dari Maxwire. Kalau kalian penasaran pakai apa, kalian bisa cek di Instagramnya Maxwire tentunya. Oke, kita ketemu aren. Kita titik poinnya adalah di Lace ya. Gila ya, ini tempat modifikasi orang-orang berduit ini guys. Ini kayak manusia-manusia seperti gua kayaknya belum cocok di sini. Aduh. Oke, nanti kita lanjut lagi ya kalau udah nyampe Pancagerex ya. Aduh gila macetnya. No. Indomie. Kapan lagi ngeliat aren makan Indomie? Katanya di England nggak ada Indomie. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Pancagerex. Lagi ngapain ya? Nyuci motor sih. Mumpung deket kan di sini, kita cuci motor. Nah, ini lagi bawa aren nih, si bule. Nah, di sini juga mau kita polesin ya helmnya. Di Pancagerex juga bisa guys, tuh. Nah, si Emon juga bakal kita cuci guys, karena kemarin ternyata tempat steamannya kagak bersih pak. Waduh, ya kan di daerah mana ya, Antasari kalau nggak salah kemarin. Tempat cucinya nggak bersih, jadi kita box ini biar dibersihin. Tolong ya Pancagerex. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah selesai habis dari Pancagerex nih. Motor udah bersih, matiin dulu ya. Aduh, gila. Sekarang Kang Bule habis bersihin motornya ya. Your bike is clean now. Super clean, bro. Yeah, like very clean, right? Very smooth and too. Oke, jadi kita bakal riding lagi ke CP. Thank you banget buat Pancagerex ya, udah ibaratnya ngebersihin motor si Emon, karena kemarin itu kan hujan pak ya San Mori. Terus gue tuh ke steam biasa gitu kan. Gila pak, nyucinya kayak nggak niat pak. Om, thank you ya. Thank you ya bro. Pamit ya. Thank you Om. Pamit ya. Kak Yudi balik ya. Dadah. Oke, jadi kita ada agenda lagi ya. Kita bakal gas ke CP coy. Semoga aja kagak hujan. Buat kawan-kawan yang tinggal di daerah Ciledug, Meruya, Karangtengah ya, ini tempat rekomendasi buat kawan-kawan datengin ya. Ada Oke, terima kasih banyak
gila boy, ini motor apa nih? Gue baru lihat. Wah, gila. Balik ya, terima kasih. Om, pamit ya. Baik, dadah. Oke guys, jadi buat kalian tinggal di daerah Ciledug, Meruya atau Karangtengah, ini tempat rekomendasi banget lah buat cuci motor kalian. Oke, dadah. Oke. Nah guys, ini perjalanannya panjang banget dan sepertinya awan udah mulai tidak mendukung. Ya kita langsung aja cekidot ya ke CP. 1 hour later. Oke guys, jadi kita mau balik. Ini mau hujan ya. Jadi gitu kondisinya. Ya damn bro, the sound is very good. You know, the Senna and the backlog is like enemy bro. So now, if I on your back, it's good. It's very good. And when I try to pass it by you, and look, the sound is very like look, it's very bad in here. And when you pass it by me, it's very good quality sound. So clean and it gotta be rain. Rain is coming and it's dirty again. I hate them and I go back to Pancagerek again. Okay, turn around, front of you. You can fit in this car, no? Okay, just try to on the curb, bro. On the curb. Try on the curb, bro. Do not do that. Do not do that. You're gonna be viral. Hello, sir. Okay, bro. I try to right, yeah. Okay, that follow that bit. You see that bit? You see that bit? Okay. No, don't do that. Don't do that. Okay, bro. Just take him to the right, bro. Just cut him. Oh my God, cut him, bro. Cut him, dude. Cut. Try to the right. Cut. Okay, good. Cut him. Cut the Scoopy. Cut him, sir. Okay, sir. Good, sir. Okay, that's good idea. Look at the goddamn poor people in this world, bro. Oke, ini deh guys. Moge nyelip di mobil, guys. Oh my God. Hello, sir. I'm from England and India. Okay, sir. Do you want to make a vlog? Do you love vlog YouTube, sir? Yeah. Very big. Yeah, this ninja. Okay. Yeah, ninja. Yeah, mari, Pak. Yes, sir. Look at that. People like looking ninja. Oh, this bike is ninja. I don't care about the logo Honda in here. It's ninja. Everywhere is ninja. La. Look at that people. Everybody just look at that aren. Ya, inilah sisi lain dari Jakarta ya kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan sekali lagi yang mau pindah ke Jakarta, mau berkarir, ya cobalah dilihat ini ya. Apalagi di dunia permotoran ya, berharap bisa riding sore. Ya gini lah kawan-kawan. Gue selalu bilang kalau lu mau riding sore di Jakarta, usahain weekend aja, jangan weekdays. Kalau weekdays ya ini yang terjadi. Weekdays itu apa bang? Hari kantor ya kan, hari kerja ya. Nih kalau lu nyoba riding sore di hari kerja, nah inilah yang terjadi, macetnya. Ya Allah. Raja, oh my God, si bapak, aduh. Mari Pak. Ya ampun bapak, saya kira bapak polisi. Ya ampun bapak, saya sudah deg-degan bapak. Saya kira Raja bapak, ternyata bapak security. Oke bro, goodbye. Dadah. It's like a sound like dadah.